Kurumjari SKTV News Yambi Punamapu Shyamkanhai Takhalamamna Taran Moksari Ahanbada Marubapau Kekrupat Laiba Tobata Nipangi Kubamda Miyam Hile Katuna Kunmangarak Suba the Great June Uprising Unity Day Thorum Pangtokre Kangpokpi amadi Sursampur district mafam kayada search operation sathakre khusupalai kaya fakat namkhibaga loinana bunker kunthra romsu thuwai kre hairi None district manung sanba Jaugjang tek khulda sakhangdaba singna nongmai kapthorapada miyoi ama nongmai baruna panbadagi sokle hairi Amasung May Tarahum de Cookie Sing Fazil Rubamatong Tadora Kraba, Naga Nupi Taramatoi, Adu the Yauba, Nupi Ahum, Masang, Amlaktabadagi, Zenus Hospital, the Pukalakre Haidi. How's the Pausan on the Pizzari? Manipur ki apunmagi saktam kaibe yaroi haiduna kumjali sungani amagi June taranipan ngasigi numita sangsin ki bamiyam gi ihauda laikidraba atauba taranipan gi mafamda ikai kuna utkre The Great June Uprising Unity Day Observation Committee na silaga ke grupata laiba atauba taranipan gi khubamda pangthokiba kunmangarak suba June taranipan gi ningsing thormadu ngasi ayu angan badagi yakairul saktuna haudoki Loinana, Laikidraba Atobata Nipan Mafamda, Laison Tinson Gitarum Pangtopa Yauna, Laikidraba Singi Mafamda, Ngayak Tumina Leftuna, Awaba Supongdoki. Taurongi Maka Satarapu Oina, Observation Committee Taupuba Sing Nalusing Laga, Atobata Nipan Mafamda, Haile Katpagitarum Maka Sataki, Maduda, Lamdamaseki Tongan Tongan Bamafamda Lakpa, Mia Mamadi, CSO Singi Taumi Kayana, Laisukar Padre Saruyaki. Tauramadu Mari Lenana Amukuamadi, UCM and in Semba, the Great June Uprising Unity Day Observation Committee Chairman, YK Dhiren Haikibada, Kumjal Singani Amagi, Jungitang Tara Marida, Taunakiba, Bangkok Agreement Aduda, ceasefire without territorial haibagi, Wafamalaki, Maduna Maram Oiraga, Manipur Gingam Kai, Saktam Kaibi Yarui Haiduna, Lamdamaseki Miyamna, Haunaruba Taudana, Akan Miho, Sangsilaki. Hairibe iho aduda Kanglup Puruk ki tongan buwakalol amata laikide adubu madugi ona tainabada ngasidi Kanglup masel gi marakta singsep thaduna manadaba khonai ama ohenanaba India lengakna honarekli masigi sapu amadi saitheng punamak khangminaba gi tangai fadaba lai haiki mangna makha taraduna Kanglup masel gi marakta aigi furup sakhonanaba honaba gi mahutta lairiba yellow furup ki lusingba singna wakal khandaba gi matam oire India lengaki Divide and rule gi policy asina manglom de hena sangsin ki batarabadi lamdamase gi miyam kham thengna awaba kaya mayuk naragane amarom da haujek thokliba kang ki irang asi matau karna loisinga de gi haiba asi su kumna khantaba matau tai ngaya ki oina puning wakhal da humduna satki batarabadi aikoi masel gi marakta thajanadaba gi wakhalon langnaduna tangdu laita daba lamdamama ohenma ngamloi tangdu laita ba lamdamama ohenma ngamloi Lamdamasida Thokliba Irangasi, India Lengakna, Proxy Army Sizinaraka Satarako Lalong Amani Haibase, Punna, Kangminare. Maramadana Kundaminariba Purup Sing Amato when a Pun Sinduna, Apunma Manipur Amagidamak, Tengaminaba Matautai Haina, YK Direna, Makatana Fongdoke. Nakalamaromda Observation Committee na silaga pangtok kiba June taranipan gi ningsing thorum aduda committee asigi Vice Chairman S Sanjoy Amukogi Advisor Ito Tongbram UCM gi Consultative Member Yumnamsa Dilip Kumar Amasong Komdram Ratan MKL gi President Lauremam Nganbi Poire Lemerol Mera Paibi Apunma Manipur gi President Soraisam Memsa Kanglama gi President Y Leirik Leima Madi Observation Committee gi Chairman YK Dhirena Athoiba Mithunglen Singh Saruyaki Loinana Zems Amade Rims ki Blood Bank ta Numit Asiga Mari Lenana Blood Donation Camp Singsu Pang Toki Minari ba Kanglup Puruk sing se takai tokai ba sugai ba man mong da tharakan da dung lo Kanglup Puruk natraga dung lo narco terror sing do dinarakan da miyam sing asida lanta halakan da koi masen si Kanglup ki oi ba crisis samalakna ba suki matik sili adu koi miyam sing asidi understanding to koi wakalon se bhap ta minna ba ki tangai ba da si gi 18 gi no bi da si
लौमिनब चंगी अदुना कोऑपरेशन कमिटी की चेयरमैन ओइना लेपाक मियाम दा मणिपुर दा खुदामिनरिबा पुरुप चाकुनि मुक्ता अइकोइ सिलंगिबा लालोन सिंग असि अइकोइ खंगना हाइनो सिंग थिंग हौद्रगदि अइकोइ कांगो पुरुप मतदा मसीना कानबा अमसुंग ओइजबाइबसि लेरोय लेमिनरि खुदामिनरिबा कांगो पुरुप खुदिंगमक्से मसी लेखा ताना मुन्नबा सिलपनि अदुना हौजिकि अइकोइ लालोंगसे मुन्ना खंगमिनरबनिना उमिनरबनिना आइगी हाइबा वाखलोंसि थादोकांदा अपुनबा मणिपुरगी वाखलोंदा सागनमिनरकांदा अइकोइ लैरिबा क्राइसिस असे जॉब तौनबा होनबदा माइकै खुदिंगमक्ता अइकोइ अमगा फमिनदुना वारी सामिनदुना लैमिनरिबा कांगो पुरुप खुदिंगकी लुसिंगबसिंग असे अइकोइ फमिनदना वारु ताथोक तासिन तौमिनदुना अपुनबा मणिपुर अमा करमना सागलकनि हाइबसे असिदि अइकोइ वाखलोल असे औमिनबा होरे मरमुदुना अइकोइ थुबा मतमदा लैमिना क्राइसिस असिगिदमक्ता लैमिनरिबा कांगो पुरुप खुदिंगकी अदुलबा लुसिंगबसिंग असे वाखल तामिनरकांदा लैमिनरिबा ग्रुप जासिंजे हिमिनगदबनि हाइबसि लांना होनबा आनबदा आइगी इंटरेस्ट तबक तौमिनिबसि खुदक्तगी लेमिनबा मसंग अखोई इरम इरेबक से कांगखोंग सहल का मुथते हारगदी अखोई मियाम कदंगसी याबंगलोय अखोई इरम इरेबक से सही लिसिंग के मनिंग तम लेरम से नखोई भारत सरकार ने सेवा बनते सारा बनते अखोई इसागी मरोंदो लेजम लेबा अबने 1914 ने पोस्टर मतुदा नखोई लोइलम लेबा अब ओना जथर लिसक असे अखोई मियाम याबंगलोय यादे मरम अदुना काइदुंगरेसु मणिपुर को मसी मसे खुबाबा यारोय अदुना हेन अथुब तमदा अखोई प्रॉब्लम में सिंगसे नखोइना लोसलरोय अखोई खंगी अखोई लोसनो होरगनी अदु मिया पुना मंगना अखोई पुन सजमिनरगा अखोई इरमदे इरेबा से कन्मिनगरी अखोई मियुबा अमोइना अखोई इंग सिंगना अखोई फंडामेंटल राइट पुनबा अखोई पामी अदु मरम ओइना अखोई इरमदम इरेबा से नखोइना उंगा केरा फदरंगा पिरो मरम अदुना भारत सरकार कमिंग तगबई स्टेट गवर्नमेंट नखोइन मथौ मफम नखोई की नतौसिंग अदु फजर पांगथुलम खुराई असिदा पांगखोंग सेली वालिबा मुथन ओनरिबा सेमिलो इकोनॉमी दा बिजनेस दा एजुकेशन दा कल्चर दा मंगन ओनरिबे पुरक लेप कदबे मणिपुर की सक्तम कायबी यारोई हाने कुमजाल सिंगने अमगी जुन तरानी पन नुमिता संगसिन की खोंगजंगदा मामा लेबाकी दमक थावाइना पोंथा पीखरबा अथौब तरानी पान की मफमदा आरामबाई टेंगोल यूनिट तरानी पान की टेंगोलोई सिंगना इकाई कुनम उठख्रे थौरमसे की सरगम ओइना उरिपो कांगसुप लंबिदा अमोनकाई सिट सेंगबग यावना पांगथोकिबा थौरम अदुगा मरी लेनना आरामबाई टेंगोल यूनिट तरानी पान की सीओ खरसन थौदामना हाई विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइब इंडिया लेंगा की वाफमदा हौनरुब तौदना लंदमसे की मियाम हुफना हौरक्तुना इंडिया लेंगा की फिरेप खोंपम हंदो हाइना लाउखी अमदे मणिपुर मई हौना साखी नुमित अदुदा अथौबी तरा निपाना सिंगनब लेतना मरिबा की दमक थवाई फावबा कथोखी मखोई की थौना लिंगजेल अदुबो आरामाई टेंगोलना अवांग थाकता इकाई खुनबो उडली जून तरा निपान की नुमिता अथौब सिंगना ममा लेबा की दमक थवाई फावबा पामुब लेतना कथोप ngambagi thawna adu ngasi amadi tungi mirolna kaufadi haiki koina haijaning badi koi hujik lan manung su oiri hujik loiba naidri mamang da legi deba athau sing su hujik su tengloi singna kadong da kaung le roi koi de dum ning singi aduga yaraga di koi amot apsai koi jaga kudi makta koina phatau ti hundok panga na isagi mangon makni khalaga isagi jaga makni khalaga hundok pidana ba na ai gi sai tagi haijaning जून तरा निपान अथौब सिंगी निंगसिंग नुमित कमरी लेनना आरामाई टेंगोल यूनिट 2 यारिपोक यूनिट 62 यारिपोक याम्बे ममदे मणिपुर फायर सर्विस यारिपोक के खुसम नरगा यारिपोक कैथेल की अकोइबदा लमतु सिट सेंग्रे ngase सोशल सर्विस अदुदा मणिपुर फायर सर्विस यारिपोकना चाउना मतेंग पामबगी मथक्ता तोंगान तोंगान बमियोय कयाना थकनबा इसिंग यावना मखल मखा कयागी मतेंग पांगलखी मदुगी दमक आरामाई टेंगोल यूनिट 2 अमदे यूनिट 62 की माइकेदगी थागरपसु फोंगदोरकली कुनमंगा सुबा द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे के मरी लेना अमुको अमदी यूसीएम की मेंग मखादा हेल्पिंग हैंड्स फॉर पीपल मणिपुर सिलगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैम्प मंगासी जेनिम्स हॉस्पिटल की ब्लड बैंक ता पांगथोखरे अपुनबा डोनर निफुरोमना सरुक यादना पांगथोकिबा ब्लड डोनेशन कैम्प अदुगा मरी लेना जेनिम्स ब्लड सेंटर की सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर क्वनसम सुरजित फोंदोरपदा
hospital singda laying dun lairiba anaba singi e gi mathau tarakpada voluntary blood donor singna piram niba e asina miyoi kaya gi punsi kan mangam gadoribane maramaduna kanaguma amagi punsi kanana bahona bada singnaba leitana e pbu haina mang appeal tauki ngasigi pangthokchariba blood donation asi maruaina UCM amadi amukogi luching makhada IHSP Manipur gi volunteer singna maruaina sinbibani mayamna pibiriba isina kapaga hingiba anaba kya gi punchi kanbada achogum bateng oigadoribani particularly koi repeatedly volunteer oibireba singna pibisina phai haiba koi scientific oiba reason su lei aduna koina voluntary blood donation se koi gi state sidaida yarim kai puning thogatuna yari kai wangnanaba honajabani lamdamasida mausa gi tangdo laitaba hanjilaknaba security force na ngarang kangpobi district sathagiba sas operation da khusukhalai kaya fagatpa ngamkhibaga lonena bunker kunthra romsu thugai kri haire kangpobi district ki leimakong police station la konba lailon wifi lailon khuno el mullui amadi konsa khulda sathagiba search operation aduda 12 bore gi single barrel rifle taramathoi 12 bore gun gi life round sanima tramari gun powder packet ani 12 bore gi empty case kuntramari amade bullet proof base sik taruk phagat pangamki loinana hairiba khul asigi khulsing asigi akoibada saramba bunker kunthrarom outpost amade kemna singma kayasu thugai ki loinana search operation aduda miyoi marisu wahang pahong sathana ba phagat ki hairi nakala murder Sampur police station konba s navilam sung loilam koi khul amadi kangpobi district cycle police station konba thingfai masung c colin khulda saramba check post amadi bunker kharaso security force singna thugai bangam kre haina so police ki paw amana khangalakli None district ki manung sanba jaujang tek khulda sakhangdaba singna nomai kapthorpada mioi ama nongmai maruna panbadagi sokle hairi thaudodugi matangda SKTV news na phangba paw amagi matung inna nongmai kapagi thaudok adu ngasi numit yung matung da thokibani numit yung da thokibani mafam adugi kunja singna law singu gi thabak satharingaida sakhangdaba khulai paiba singna nongmai kapsilakibani hairi maduda jaujang tek khuldagi Nohonjang kauba mioi ama nongmai maruna panbadagi asokapan nangki magi pambama masung thabakta nongmai maruna panbane mak Assam Rifles ki kemta puduna ahan magi oiba laying sathagi hairi nongmai kapagi thodok aduna maram oiraga kunja sing saphagata bama phamda sena ki haina pawosin maka tari panba yabadi Imphal khaupum lambigi none district ki manung sana laiba jaujang te khulda taramapan suba Assam Rifles ki personal singsu lairibani hairi Mamang tha me tarahum doida kuki khulai paiba sina faziluraba matungda thadorakraba naga nupi taramathoi aduda yauba nupi ahum masa ngamlaktabadagi ngasi Jenms hospital da pukalaktuna lying sathari hauzik lying sathari ba nupi ahum adude pawang bonliu thuimai dingmailu abonmai amati uidimliu thuimai kawi uidimliu thumai ase Koki singna tamthina hato pikraba nagagi misam taruk aduda yauba Dilip Thiumaigi loinabini makoi ahum gi haksang gi phibam sokselakpadagi ngase ayuk pung tararom tarakwa duaida Jenims hospital da pukalaktuna lying sataba hokibani makoi ahum asi hauji makhan khulda hangba relief camp ta sangjafam lauraga leiriba singni Lengak da condemn tawri haiba natana karisu tawba ngamdriba lengak adu loirabani matik sadraba lengak ni haina MPCC gi sports cell gi chairman Wahemum Rojit alias Bullet na fongdokre kumjala singne amagi June tarani pan thogdokta laikhidraba athobi singbo nengsingduna ngasi porompa thawan thaba laikai da leiba Wahemum Rojit ki yumda ngamkhai kanma numit thorom pangthokre thorom madu tongan ba laikai gi ahlamal kayana saru yaduna June tarani pan da laikhidraba singi photo da laisu katuna kaikunab otki thorong mari lenana Rojit na makha ta kibada tongan ba thodok singda misam miyam khudong thiba nangkhre adubu leiriba lengak asina condemn tawbanatana kariguma amata tawbang ngamdre tasengna ngamdre haiba sunate kanagumana lengak asi mamai sumdana puri madudasu karisu tawbang ngamdre haiba masana su yajaba ngamdre
मियामना वारिबा असिगी मरमदि ललोनबसिंगना पॉलिटिक्सता चंगलक्तुना पॉलिटिक्स असि ललोनफम ओंथोरपदगिनी मियामबु ललोनपोट ओइना उबा मिहुतना लेंगाकपा ngakta लेरबनिना कुमजा लिसिंगनी अमगी जुन तरानिपान की थौदोक लिसिंगनी कुनुमदोगी मे अहुमदगी हौरकलिबा लंजाव तोंगदा अमुक थोरकलोय हाइबा ngamdri karama matamda lakani khanbada akiba fauri haiki लेबाक कंजी है रगदी हिमालय बांग नुशीरे है बसे अको ये चिंदा हिमालय बांग याई फरे है तो खतमना हिमालय बांग याई फरे यारो हिमालय बांग yang wari ngasi kasi na matanda tawla tumbilan thopang ngamde अको ये उजिक को ताlan thopang ngamde siguma अको ना आई हिमालय बांग मणिपुर ने हेदन लेबा ngasi aina को ताlan thopang किबा aina ngasi sekmai lan thopang किबा तारगदी ai batau garam हिमालय बांग मणिपुर दai नुमाय bi याई थबो एरि ग्याबे सिनेबा ये की थुमै ngasi हंगदा तारे अदुना पाइबा सासन ngasi सरकार सुमंगारे कंडेम तवी सरकार ने कंडेम तवी है दिल लोई रबनी सरकार ने कंडेम तवी है वो है जहरबा मधुगी सरकार से लोई रबनी मरंदी कड़ी है मतमदा वहां की इमुंग मनु खलबदा वाये विचार तो ngamdraba वरा को वाते ngamdraba अदुबा हेड ऑफ द फैमिली दो पति सादे है बसे मधु पूर्ण ताबनेबा अदुमाई तमद्रा ngasi की सरकार सिना मणिपुर द थोइबा थादोबा तो खुदिमक्ता आई कंडेम तवी अकोई कंडेम तवी है वो वाहे जी का कंग लोइसन गदो ओइ तारगदी है सरकार से मतिक सादरबा सरकार जिरीबामदगी इम्फाल तमना स्कोट का लोइना थोखिगदबा चक्खिगदबा पोलम थाना याव ट्रक कया जिरीबामदा लेंगदुना मतम कुइना लेरकपदगी पोलम कया पटपुम यावरि हाइना ऑल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन की सेक्रेटरी केस गोफेसरना खंगलकले जिरीबाम की लमलोंग कैथेलदा लैबा यूनियन सिक ऑफिस ता पांगथोकपा पावगी मिफममदा वाफमसी फोंदोकलदुना गोफेसरना मखाताना हाई जिरीबामदगी इम्फाल तमना पोलम थाना यावरबा ट्रक कया स्कोट का लोइना सलीबा मसिंग असिदगी जिरीबामदा लेंगदुना लेरिबा ट्रक की मसिंग हेले मरम ओइरगा पोलम कया पटपुम यावरे इम्फाल दिमापुर लंबीदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लैखिबदगी मणिपुर मियामगी तंगाई फदन चंगबा पोलम कया पुसिलिबा असि नेशनल हाईवे नंबर 53 इम्फाल जिरीबाम लंबी असिदने हौजिमक इम्फाल तमना पुसिनगदबा तोंगान पोलम सिंग याव ट्रक सामरी यांखैरोम जिरीबामगी लेंगांग पोकपीदगिना लाइन लेंगदुना लेरी ट्रक सिंग अदुगी मनुंगदा तेलव अमसुंग चनमना चिंगबा पुबा सिंगदी नोंजू पंथा ओइबना मतम कुइना खामदुना लेबदगी पटपुम यावरकले मसिगी सुमथक्ता ड्राइवर सिंग अवाबा कया मायोकनरे मरमदुना मैलेबा अथॉरिटीना स्कोट की मसिंग हेगलहंदुना नोमदा ट्रक मसिंग यामना जिरीबामदगी इम्फाल तमना चन्ननबा थौरांग लौखटपियु हाइनसु मांग अपील तौखि जिरीबामदा पन्नुना लेरिबा गाड़ी असी कोई सवाना गाड़ी चामरी यांखैदगिना अवामुनि पल्लिबा गाड़ी सिंग असी मतम सांगना पंसलक्तुना मरम ओइरकांदा गाड़ीदा यावरिबा पोलम सिंग असी कोई पसन पुंसलबा मांगा ताथोकलबा लोइना सांगना लेसलक्तुना मरम ओइरकांदा ड्राइवर सिंग जी अवाबा क्या मायोकना मरम ओइरकांदा अइकोई ऑल जिरीबाम ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यूनियन की माइकैदगी अपीलंग मरेलिया सिंग तौजरी मदुदी हौजी इम्फाल पुजिगी चेलिबा पुरिबा कन्वोय असी लेरिबा गाड़ी मसिंग सिगा सानदे कन्वोयना गाड़ी ने यामना लेहोबा गाड़ी मसिंग सुम यामसलक्तुना मरम ओइरकांदा ड्राइवर सिंग नोंगी अवाबसी सुम हेले अदुना मरम ओइरगा कन्वोय मसिंग असी हेंकरंदुना लेमहौरिबा गाड़ी असी अथुबा मतमदा माइमागी पंथुंगमदा यौहनबिनबा हाइदुना मरि लेनबा अथॉरिटीदा ऑल जिरीबाम ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यूनियन की माइकैदगी अपील मणिपुर एनपीपी की मपांगल हेना कंखननबगी पांदमदा कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एम रामेश्वर अमसुंग तमेलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए जांगलेंगलुंग पानबा यावना मियोई मंगा एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ओइन हादलक्थरे हिरमसिगी मतंगदा एनपीपी की प्रेसिडेंट ओइरिबा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराक की संगमाना थादोरकपा सिरुलमना हाई एनपीपी मणिपुर की स्पोक्सपर्सन हामनबगी मतंगदा पार्टी असिगी स्टेट प्रेसिडेंट अमसुंग जया खांगेम्बम्बो एनपीपी मणिपुर की स्पोक्सपर्सन ओइना हापननबा नेशनल पीपल्स वुमेन फ्रंट थांगलकीबा वाफम सिंह नेशनल प्रेसिडेंट की ऑफिसना कुमना खनकी मणिपुर पार्टी असिगी मपांगल हेना कंखननबा पार्टी अमसुंग मियाम अनेगी मरक्ता निंगथीना ई पाव फाउदोक फाउजिन तौननबा मियोय मंगाबो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ओइना खननबा वारिप लौरे मखोइसिंग अदुदी कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एम रामेशो तमेलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए जांगलेंगलुंग पानमई एनपीपी मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लाकपुसुई सिरो एनपीपी मणिपुर की लीगल सेल की हेड खांगिम्बम सेटनमसुंग जया खांगिम्बम ने एनपीपी मणिपुर स्पोक्सपर्सन ओइना खल्लबा मियोइसिंग असिना पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग
constitution gi matung ina makhoi makhoi gi thabak thorom sing pangthokadabani loinana spokesperson oina bagi ayaba piraba miusing asina mathau ningtena pangthokpa ngamna bagi dama mathau taba administrative arrangement taunaba so serolosini NPP Manipur State Unit ta makhatana khangalakli hairi hauji pawgi marathana atema break amatang logzari Manipur University of Culture Palace Compound की Academic Session English ngani kungetari की National Education Policy 2020 की मखादा 4th year BA degree program की online application form haba hausari pijariba course singdi BA in dance, BA in music, Manipuri folk and traditional music, Hindustani music, BA in thangta, BA in theatre, BA in sankirtana, BA in Umanglai Harauba, BA in Tribal Studies, BA in Visual Arts. Hairiba coursing asigi form thajinbagi matam June gitang tara dagi kungetare fauba oizagani. Akupa marol gidamak ekagi website www.muc.ac.in da janglaga khandiba yadani. Lalabati sumthokpa mosalabati nalanba mipum khudimaki haungasan aihak jeni khurai laipak sembada mipum khudimaksu saruk yamina si haituna pauseng khara puduna lakchari voter list singbo taseng na thamnaba eligible oiba voter singdamak yahonnaba ECI na special intensive revision haibati SIR 2026 haure Mei gi tarik kuntra dagina June gi tarik kunipan phawbada BLO yumthong khutingi lakani makhoina piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yarok loi akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu I am in RU Shuti nataba numitsinda specialist amagi manakta chatpa matam sangdabara Haujikti Babina Hospital na tabak tauba lalolitik tauba madi tabak sinba miyoy singidamak special weekend Sunday OPD clinic hangdok sari Nomaijing khudingi adongi khudong chagadaba matam yengbiraga ayuki pung mapaldagi nungtilgi pung mari faubagi manungda medicine ENT cardiology urology gastroenterology PMR surgery chest medicine amadi pediatrics ki experience leiraba specialist sing tanabiyo subsidized tauba specialist consultation fee khangatlaba ahanba investigation amadi procedure da char taragi discount priority registration fast track appointment amadi mapam amattada tongan ba analayengi kudong chaba singi kanaba lobiyu adongi achinba matamda ayet papidana adongi hakchang fana thambiyu Babina Hospital gi special weekend Sunday OPD clinic ta linksin bidao appointment lognaba kidamak amadi ayen buwapam singi damak 69093 90666 ta call tawirao mating leiba layeng fanghanjariba Babina Hospital hanadagi hena khudong chaba pizari breaking matang tarang noksari makata pauda lagliba tang kunma thoida nauna pangthokadaba NET undergraduate exam si transparency laina masung khwaidagi wangba thakta pangthoknaba education gi Union Minister Dharmendra Pradhan na marinaba singda khangkre hiramasigi matang nga si Union Minister Dharmendra Pradhan na mayetangba lauraga awangba thaki mifamama pangthoki maduda exam asibu silanga doriba National Testing Agency Ministry of Education amadi state lengak singi makok thongbo official amasung higher education institution singna paikatliba thabak tharum kayagi matangda kumna khanaki hairi khananaba aduga mari lenana Union Minister Dharmendra Pradhan na haikibada hadak nauna pangthokadriba NET undergraduate ki exam asi transparency laina amasung khwaidagi wangba thakta pangthoknanaba
marinabasingna hotnagadabani kanglon sumna madi ayada panamata yawdan exam asi pangthoknabagi damakta mathau taba thabak thoram sing sapsana pangthokadabani exam asigi damak ministry na hapa officer sing state khudimakta satuna marinabasingda mateng panghangani loina exam pangthokibagi mawong mataw amadi thabak thoram khudimaki report national testing agency gi DG na lusingba command center da pikalakadabani loina state lengak singna su mairui sing ayadapan amata laitan exam da saruk yana bagi thawrang pumba pakikadabani haina mahna fongdoke panba yabadi national testing agency na lauraga sai asigi oina tang megi tang ahum da pangthokiba net undergraduate exam gi question link oibagi wafam ama lakpadagi exam adu sanararoi haina warif lauke madugi matung ina laliba tang kunma thuda nongna matam leptuna exam asi pangthokna ba thawrang tawrakpani Lengang anoba scheme kaya miyam gidama puthorokpadagi mai sakpagi chang yamna handhari haina National Academy of Buns India ki President Professor Samik Bhattacharya na fongdokre ngasi RIMS ki Plastic Surgery Department na senduna RIMS campus ta laiba Susruta Holda pangthokiba is zone burned lisingani kuntaru ki tharomga mari lenana Professor Samik Bhattacharya na wafamasi fongdokibani Tharomadra RIMS Hospital ki Medical Superintendent Professor N. Sanjeev, RIMS ki Dean Academic Professor Laisram Rajesh Amadi, RIMS ki Head of Department of Plastic Surgery Professor Akoijam Iboholna Saruyaki. Professor Samik Bhattacharya na makha taraduna mamangdadi yumthong khudingda kerosene mai thalambani mai thaduna sak thongnarami adubu sakhulabagi matung inna lengakna Ujwala scheme semduna LPG gas na singba yumthong khudingda gas connection na sak thongnare kerosene mahut electricity na mai thanare maramaduna mai sapagi chang yamna hanthare imung kharada sakhum amadi tumpham puna leiba maramna pigliba angang sing ising asaba na pokpa amadi asaba sanabana singba pokpa yawba sing adu PM Awas Yojana scheme lakpadagi matik saba yum sanare Union Ministry of for Power Health Urban Development amadi Industries nasu mai chakpadagi ngakthoknanabagi damakta tongan scheme kayasu paikhatle loinana RIMS asi North India gi oina ana laying gi lamda khumang sakholaklaba afaba hospital amasu oirakli haina singthaki Burn used to be so common. Kerosene was the only fuel. Then India started growing economically, industrially, and gradually we have seen that the fuel is changing. And because of the Ujwala Yojana of government, most of the households have LPG cylinders, and the scourge of kerosene burns gradually decreased. And now it has paved way to a different form of trauma. Now the scald burns, the burns due to hot liquid and hot food, hot oil has increased. Initially the trauma used to be of the lady of the house. Now there is an immense amount of trauma. Hot liquid and scald burns on the children. We have too many nuclear families with little help from the elders in those families to look after the child, which used to be there in previous times. Now children are burnt because they are working parents. They are small dwellings where the kitchen and the living room is only one room, and children get burned because of this. So over the years it is changing, but yes, absolute number of burn cases are decreasing as we grow economically and industrially. It should also translate into safe housing and safe handling of kitchen, and our citizens should be safe at home. So that should be our aim, and obviously the government is working on that. And as clinicians, we should be giving utmost care to the burn victims. Maina chakum matamda karam kanda kari hida kapaga kayamga mathuna kangam bani haibagi knowledge adugumati hengale aduna ahamba nimi nini humni da laigidaba burn sidi adugumati khojikti ekoi gi khumang chawkhlaki matungina kanbanga me haibase hajaningi aduna mayam dasu ekoi toina education piba darkar lei ngasi yaubiriba koi gi delegate khudimangna nursing officer khudimangna mayam da masi spread tawgadabni haibase hajaningi amarom da hairagana we have a scheme of CMHT and PMJY. It also gives a very good package. It also gives a very good package of treatment of burns. So people should come up to the hospitals instead of keeping burns in their homes and getting treatment from local people.
मियाम की इहौदा असोपन नंगलब सिंबो लायंगनबगी पांदम द सेम किबा रिलीफ कमिटी जेनिम्स हॉस्पिटल लिंखत किबगी सही कुनमंगा मपुंग फाबगी थरुम अमंगसी हॉस्पिटल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस की लेक्चर हॉल द पांगथोकरे थरुम अदर जेनिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर केस लोकेसो रिलीफ कमिटी असगी चेयरमैन थोइदिंगजम बोन खुराई अमसुंग जेनिम्स हॉस्पिटल की पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एन कामेश्वरना मिथुंगलेन सिंगोने सरुया की मेमोरेबिला हाइना मिंगथोनबा सोवेन अमसु फोंगबा याउना पांगथोकिबा थौरम अदुदा लंदम असिगी दमकता थावाइना थाख्रबा पोंथा पिख्रबा थौबा थौबी कयागी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई कोनबस उठके थौरम अदुगा मरी लेनना थोइदिंगजम बोनना फोंगदोरपदा कुमजाल सिंगने अमगी ngасigi numitta miyamna haurakhiba ihauda asopa nanglaba singi mateng pangnabagi damakta relief committee jenims asi semkhibani adumapu lamdamasida matamatamgi oina thorakhiba ihauda asopa nanglaba kayabasu ngasi phawa committee asina mateng pangduna lakli committee asina saphong lakpu numitta gi hauraga ngasi phawa hospital authority amadi miyamgi mateng loinana mioi chama pan ga kunthani thoida tengbang pikre committee asina relief camp singda संगजफम लौरिबा खोंजंग लोइसिंग अमसुंग खुलंगाकपा सिंगिदमक्तसु हाइदुना मखल अहुम थौना खाइदोक्तुना लेंगाक अमदी मियामगे तेंगबांग लोनेना अना लायंग द मतेंग पांगदुना लाकली मसिदसु नतना हक्सेल कार्ड साबदसु अंगम मतेंग पांगली हाइनसु मांगना फोंगदोखी रेलवे कमिटी जेनिम्सना जिकी ओइना अखोइना हंदकी इहोक्सिदी मयांग तोंगाली अदना होजिक्सी अखोइना अनाबजे अखोइना सौराकना रेलवेटिगी लाकबा येंगबा यो प्रोटेस्ट तौबदगी येंगबा दुगा अखोइगी खुंगाकोदगी सोबा येंगबा हाइना अखोइना खुंगा खाइदोगी अदना मसिदा अखोइसि याम अवाब होय अदुगा सिदे नतना अखोइना अखोइगी लैगिदरबा सिंगी अखोइगी ख्राउ होयरोबा अदुगा इमु मनुंगी अवाबदुसु अखोइना गवर्नमेंटगी मतेंग लोगा अखोइना पांगजबा अदुगा अना लायंगी अखोइगी सेमेस्टिक कार्ड सिंबा अखोइ सारगा अना लायंगी मतेंग पांगस अखोइ मखा ताना सतजरी हंदक कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेरिबा क्वंसा खुलदा थोकिबा थौदोक सिंगना मरम ओइरगा हौजिक मखान खुलदा लांजेनरतुना संगजफम लौदुना लेरिबा इमु मनुंग सिंगदा अवांग लेकिन थबी मॉडर्न यूथ एसोसिएशन अवांग लेकिन थबी मेरा पाइबी अमसुंग अवांग लेकिन थबी डेवलपमेंट कमिटी न पुल्लगा अंगंबा संगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग मतेंग पांगख्रे ngasi मखान खुलदा हकथेंगना मतेंग पांगबा सतखिबा अदु येलो फुरुप सिंगी मरकता लेरिबा मरी असिदा अवाबा तादुन लेरिबा फुरुप अमगी दमकता अखोइ लेरि करिगी निंगनब लेगनी हाइबु वाखलोंदा पांगथोकपनि हाइरि ngasi लेकिन थबीगी मियामना मखान खुलदा मतेंग पांगबा लाखिबा अदुदा मखान खुनगी विलेज सेक्रेटरी लुंगांट आडबोनमाइना फोंदोरपदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की साइकल सब डिवीजन कोनबा मफम असिदा खुंगंग चाम यांखै लै मसिगी मनुंगदा खुन तरेटना लियांगमै फुरुपनी मरमदुना मफम असिदा लियांगमै खुल सिंगसी माइनॉरिटी ओइरे लैंगा की फंगफम थोपसिंग निंगथिना फंगलक्तरी ब्लॉक अमदी डीसी दा चटपा फंगद्रे रिलीफ कमिटी सु करोना सटकनी हाइबद अवाब ओइरे लेवासगी मपी मपा ओरिबा सिंगना यंगसन बिदुना रिलीफ कैम्प की फंगफम थोपसिंग फंगन बिउ हाइनसु अपील तौरखी सिबा इचिन इनाव खंगना चानाबा लाइकाय कायरोय अरापदगी अनकपदगी मयाम सिना पोट चाइदा ओइरो चाना थकनबदा ओइरो फाइनेंशियली ओइरो लॉजिस्टिकली ओइरो अदुगुम्बा मतेंग मयाम से दिरकले हायरगा ngasi मखानदा लेबर रिलीफ कैम्प से अखोय रिलीफ कमिटी मैनेजिंग डिपार्टमेंट होबिकि अवाबा लेतदना मैनेज पुदी तौरी अदुबु असिनदि क्याम कुइना चकनी ngasi हायेंगी वारीने अदो ngasi अखोयगी रिलीफ कैम्प असुमाइना लेबसिदा चाही हेनगद्रा क्याम सांगना चटकद्रा असि खंग्रिबनिना सरकारना यंगसिनबिद्रदि लैपाकि इपा इमा ओरिबा अखोयगी गवर्नमेंटना यंगसिनबिद्रदि अखोयगी रिलीफ की फंगफम थोकपा पिफम थोकपा अदुगुम्बा बेनिफिट्स मयाम दो लापत्रगदि ngसाइगी अखोयना मतेंग नि मयामदगी लौरिबा मतेंग दुनदि कयाम सांगना चटकनी हाइबगी अखोयजो याम चावना अवाबा अखोयगी कमिटी दसु क्वेश्चन याम चावना अखोयगी अदुगुम्बा लैये हौकिब जुन 15 दा सिक्योरिटी फोर्स ना फारी हाइना मणिपुर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक दा थागलकिबा पोस्ट अमदा यावरकपा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम ममंग लेकाइदगी मुतुम
Mohen Sai Kunmapan Haribami Asi Revolutionary People's Front RPF amasung masigi Lanmi Sanglo People's Liberation Army PLA ga karigom hiram amatada mari lenati haina lona thingkraba lalolof asigi Assistant Secretary Publicity Bangkim na kuyik piduna thadora pacheulamana sengdolakli Lamdamasida Hana Sunabama de Mipa Mipun get Tong Sing Toktuna, Kundamina Riba Puru Kudimakna, Sinjak the Mipal Tangdanaba, Honaminasi Haina, Justice Committee Chairman, Zoe Sandra Kontongzam Apil Taukre, Wapamasi Manipur Lengaki, Agriculture Department Amasung Com Union Manipur Kusam Naduna, Lomi Sin Missingda, Lemna, Rice Mill Spray Pamamasung, Labor Hawaii, Maruna Sing Basing, Polam Kaya Yantopaki Tauramda, Maana Fongdo Kibani. Lamlai Sanda Constituency Manung Sana Laiba, Tayung Kuldangarang Pang Toki Batarum Aduda, Justice Committee on Anglo Manipuri War 1891, Martyrs and Freedom Fighters of Kanglik Park Siamen, Zoe Sandra Kontaujan Makatan Hai, Mi Faba Masung Harpaki Tawanga, Akan Bani Haibiyaroi, Masina, Sakotpa, Tinda Nabagi Masak Am Oigani, Maramadun Lamasida, Kundamin Puru Kodimagna, Mipa Mipunamasung, Hana Sunabagi Tawong Sing Tadoktuna, Sinjak the Mipal Tang Dabalam Mama Oinanaba, Agriculture Horticulture the Mieng Sang Mamatautai, Manipur Lengaki, Agriculture Department and Lomi Singda, Ayan Mamieng Tamagitangai for the Balay Hanasu, Fongdoki. Nong maging lumita ay ko'y napung nipan tabak suwa matanda ay ko'y tasing na mingot lagi ni ragasay. Ado ay batara kadi sakot palibag sing ase tasing na nong maging lumita double times tabak sura matunda makoy git sa pada wata ba amadi makoy git ado kung laba mahi marong boy basing atuna ay ko'y gumba tabak suning daba state sing sta sana na marong marang si fide. Ado ay batara kadi ay ko'y sabat tagpawaloy haydagadi ay ko'y nasuriba Nipanse, masi double time suragati ay ko'y sabda walo. Maram matuna sabda wataba idamdam ama wayna na po na siyemse ay ko'y longi prajasingda thongjage. Sandil District ki Lamphau Pasna Laiba Holy Trinity Catholic Church ta Pangtho Patharam Amada HB Livingston Analbo Analon Sip Association gi Anoba General Secretary wena wasak laukre ngasi LCA gi Anoba General Secretary wena wasak laukraba HB Livingston ase Green Hills area da laiba Oklu Village gi chief oribani Analon Sip Association ase Anal Naga Village Singi Sip Singi Apex Body oribani Taupopi Village chief oriba ngasi gi LCA gi Assembly gi so Speaker oikiba HB Saningamna ISB Livingston bu wasak lauki wasak lauki thoram maduda mak na pairi ba post amadi miyam ge thabak thoram sing pangthopada thamoi sengna amadi kathokpa amaga loina pangthokani haina su wasak lauki mak na anal furuk yaifana ba laidiba anan no lobusu wasakhi Hauji sanabagi pauda Ziribam the Labu Satol Pawana Club Nasendona Club Asigi Sanabung the Tim Taraman Sar Yadon Anisuba UPC 6A side football tournament in Kuntarunga City Haudokre. Tournament Haudobaki Taramad Ziribam Zilla Parisat ki Hanagi Adaksa case Janaki Usatol Pawana Club ki President M Prem Sandra Administrative Committee Hilgat Gram Pansayat ki Siamin L Samarendra Masung Gram Pansayat Asima ki member Y Sardana Mithungen Singone Sar Yaki Taramasigi ngasi sanaki ba ahanba Matchta tournament sigi ahanba matchta UPCA amasung GPSA Sonapur anina sanaki maduda UPCA na GPSA Sonapur ba Panjal amasino da maiti ba piki anisuba matchta na UPCB na Khasi Youth Club pu Panjal Mari anida maiti pipi bangamki Haujilo Shilakoda Maruba Pamona. Kekrupat Laiba Tobara Nipangi Kubamda Miam Nahile Katuna Kunangarak Suba, the Great June Uprising, Unity Degi Torum Pangtope. Kangpopi Amadi Sursambu District Mafam Kayada Search Operation Satakre Kusukalai Kaya Fakapangam Kipagalunena, Bunker Kuntra Romsu, Tugai Kre Heidi. None district manung sanba Zauzang Tekulda Sakandabasana Nomai Kathoropada, Mioyama Nomai Maruna Panbada Sokle Heidi.
amasung me tarahum de cookie singna fajil ruba matunda thador kraba naga nupi taramathui adu de yawba nupi ahum masang ngamlaktabadagi Jenus Hospital pukatuna like a pray. Auzi matang aswai de bulletin solution jare Manipur miyam gi punsi de khwai de he number web state of sigleba sig amasung malam gi ipau singi damakta SKTV news po ming ta do lebiu punamapo amukana khuram jari